Maya payabak po kay katamungan, ngayon ngaldo pagmasusyan tayo, ing kafiestan ning Sagrada Familia. Kami din kay katamong pansariling kapagnasan para kaniting banalamisa, iyabe tala ding makatuki, para king kapasalamatan dari, Ronnie and Raquel Manalili and family, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mr. and Mrs. Santos Sun and family. Para king good health ng Andres Navarro, para king special intention dari, Hojing family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, Ditz and Lita David and family, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, John Carlo Tapnio, Father Raymond Reyes, Celia Lagazon, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Ariel, Josefina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Kleiner Bayani, Alay Samay Alimuro, Brother Pat Ahos, Brother Rolly David, Rosario Timarukut, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gopez, Ranilo Deirit, Charito Obsequo, Michael Alfaro, Monica De Leon, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Joy Manalo, at Carlo Yabut. Para karing kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lizel, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Josefina, John Paul, Evelyn, Felix, Jeneline Frail, Lorna at Danilo.
Kinlugyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. Maya payaba, kay kaingan po. Good morning. At kalibo na po ng Kapaskuan, o inigaganakan tayo, ing metong nga piyesta, kilib ng metong nga piyesta, ing kapiyesta ng Sagrada Familia. At iti, siyempre, yung tutukuyan ng muna, din pamilya king Nazaret, yung banal na pamilya king Nazaret, Jesus, Maria, at Jose. Anong no ka rin tala yuyubog, ding kaya katang sariling pamilya. Nyabang kata, bebe tayong matampang nga pagmasusyan iti, aminan tala pat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad pantadot pakadulu, king apong Ginoo. Ginong Jesus, singgap mong may biyebye, alamdang upaya, ri Maria to se, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, hindu mo, pibule-buleno king puso na, ring bagay malilyari king biyena, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kaya beri Maria to se, pigdulapan mo, baboning sabla, ing kaburyan ng ipamong at yabanwa, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga.
Manalangin tamo. Oy pa, karing banwa, alinalangking sabla, inutos ming yatong pabalbye, at kironan mo iting kayapan, kapamilataning pamaglalang mo, king pamilya ning tao. King pinandit ing kaselesayan, inyang ing sabla makasadyana, tinubod ming anak mong mamali king panawon, mamintuk karing batas ning biye ning kaya kaming yato. Ituro mo kaya kaming kabanala ning makataong lugod, ipakit kaya kaming ulaga ning biye pampamilya, at sopan mo kaming mibiyebe king kapayapan, busal ding sablang tao, ban makapakirake kami king biye mo, manggaman king alanganga. Iti nganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't, king mumuna ng librong Samuel. May buktot siya iano, at beit ne, ing betong anak kalalaki. Samuel ing lagyong binyeno, king anak uling ngano, binyene ning ginu kanako. Eya tinuki iano, anyang mintayo Elkano, at ing mabilog ng pamilya, banmiyayin, kingayin sakripisyong yayayin, balang banwa, at bang tupad king pangako na. Nga na king asawa na, ito kike ing anak, arapaning ginu, potang miyawat ne, at karin ne manoknangan, kabang biyena. At inyang ayawat na ne, ti kineking silo, magdalayang metong nga torong at lungbanwang tua, at lungpulot ana malitrong arina, at metong alunanan ating alak. At dela ni inganak, naking balena ning ginu, karin king silo, agyamang anak yapamo. Kay ba't neng kinatat ing toro, dela re inganak, kang Eli. Nga nang ano, mayalang galang na kumopo, ako po itang babaeng makatalakad siping yu, at menalangin king ginu. Oy ni po ing anak, ay nawad ko king ginu. Pekiramdaman na po ing inawad ko. Ngeni ako naman po, babyeke king ginu. Kabang mabiyaya, soywane ing ginu. Miya biene ngeni king ginu. At karin likwane para king ginu. Ing amano ning ginu. Kapalad da retang king templo mo manoknangan o ginu. Tangking templo mo, manok ng ano, Gino. Kapalad da, retangking templo mo, manok ng ano, Gino. Kapalad da, retangking templo mo, manok ng ano, Gino. Kapalad da, retangking templo mo, manok ng ano, Kalaguna ning templo mo, kinong mayupayang tuto, sabikya at mawo o ginu, ingkekang talasuyo, amiras kilob ning balemo, magkantayang matula, ing mabilog kong pangatawo, para king ginu amabie. Kapalad da, retang king templo mo manoknangan,
Keka magkantalang kapuryan, aalang kawakasan. Kapalad da retang manalig, king kekang sikanan, detang lubos, bisang miras king Sean. O Ginoo, o Diyos ang mayupayang totoo, pakiramdaman mo sa impanalangin ko. O Diyos ng Akob, dalangin ko pakiramdaman mo. Bendisyonan me, O Diyos, ingariming talapaglualo, at maging maganakakasa, antinaning niya ingari, akekang pinili. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat sa nuwan. Laway niyo nung nuwan tin lugod ng ningipake katamo. Tunay na katang kaluguran. Inya mayaws tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan anak na katamupin. Insang ka nung inyayang yato nakatamo akakilala, yeni. Ene akakilala yung Diyos, pakamalan kong kakaluguran. Ngining kasalukuyan, anak nakatamo ng Diyos. O neng pamalino nung naning kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo kim pamagbalik ng Kristo. Maging kalupa tayo, uling akit tamo yung tunay ng kabilyan. Pakamalan kong kakaluguran. Nung nakatamo liligaligan ng kakatamong konsensyo, panatag tamo pilugluban makalapit king Diyos. Tanggapan tamo inano mga duwan tamo king Diyos, uling pamantuan tala ring utos na. At daratam tamo in babyenan tula kayo. Iti yung kautusan na, maniwala tamo king lagyo ng anak ni Yesu Kristo, at mikakalugod tamo, ante mo yung inutos ng Kristo. Ing maminto ka rin kautusan ng Diyos, manatili king Diyos, at ing Diyos naman, manatili kayo. At king kapamilitanan ng Espiritong babyan na kaya katamo, abalo tamo, king manatili ang Diyos kaya katamo. Ing amano ng Ginoo, Ibuklat mo ring pusong miyo, Ginoo, ban makiramdam kami, karing amano ning anak mo. Ang Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang sandukas. Balang banwa, pupunta la Jerusalem, ding pengarin ng Jesus, ban tumagon king piyesta, ding pamaglagpus.
Yang labi nga doang banotoy Jesus, may pamiestalan ti may sadyarang daraptan. Kay ba't naning piyesta minulila, aneng pepay lakwan niya Jerusalem, ng anak kay Jesus. Era pansingan ni tiding pengari na, inisip da king kayabi ranay king grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad, inyang apansingan da king ere kayabe. Penintunde ka rin kamag-anak da at kakaluguran, aneng erikit. Inyamig balik la Jerusalem, ban panintunan de. King kadungal do, ikit de kilubning templo, makaluklok yang kayabe ring Hudyo at talaturu. Makirandam yat mangutang karela. May nga pamulala ring sablang may karandam kang Jesus, king kabyasnan at pakibat. May pamulala ring pengari na niyang ikit de at nga ng imana. Anak, o ba't depatan mo kay kamiti? Itatang mo at ako, migaga nakakamiking pamanintun keka. Pekibat na karela, bakit penintun nyo ko? Wari balo, king kailangan kong atso, king banen ang ibpa ko. Unang nga intindihan ng buri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazareth Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap na ngang Maria iting bagay king puso na. At dinaguli Jesus king masanting nga pamikakatawan, ampong king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya king Diyos, at karing tao. Hing mayab ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasabay po. Merry Christmas. Pasko, nung masayang Pasko, emo uling mibay si Jesus, at uling iting banal na pamilya, nung ginong Diyos, biryanang mika pamilya tamo mo naman, mika pengari tamo, imampon tatang kapatid, at rin pinsan o kamag-anak. At nung kasiping niyo po rin kapamilyayo, salamat ngayo karela. Nung ating kang anak ken, asawa, ima, tatang, salamat. Salamat kaya ka, binyena ka ng apong Ginoo, kaya beking pamilya. Uling lala, pati ang makanyan pong okasyon, anang kasaya po tang mamanulila, ring may kakapatad, ding may pinsan-pinsan, ako po kanta, anak ko pa mo, po tang mamanulila ring kapatad ng ima ko, abedo ring anak da, burisang pinsan ko, sang kasayan, kakalakoda, sang kalungkot. Itagan ako na naman, yung mismong maraton ka rin, kayong matuang bali, pati kayong side na pong tatang ko, makanya, patang mamanulila rin, kapatid ng tatang ko, pati rin pinsan, kasaya, maragula regalo, iba't king Diyos yung pamilyang yan. At balutan naman po, wala naman perfectong family, kanya-kanya tamong harapan, kanya-kanya tamong saya, tula, kasakitan, lungkot, tula, biyabengan po yan. Like it or not, makanyan-ngan. At ako po, ingmetong ko pong buri nga kahit kayong pamilya, dining apat ay eksena. Mumunang eksena, itang abiabe lang mamasyal, magpiknik, mamyalong. Tapong makanya tapong pumunta ako kita king Clark, kitang Maraguldang Parade Ground, akit ko rin pamilya, mag-set up lang, magdala na sarili dala mesa, tinengalawa, magdala lang bola, tinengalawa, magdala lang gitara, tinengalawa, magdala lang playing cards, kaya ba't abe-abe, tsola ka rin. Kaya pulay niya imam po ay nganak ng malati o kay tatang, pikanyang-kanya ng nganak ng malati. Kana ko po, how romantic. Yung para kana ako, very romantic at very beautiful scene. Potanging meto nga pamilya, abi-abi lang maglibang. Ako po, yan mo naman yung memory ko kasi bilang anak niyang anak kami, niyang medyo mamihalong na kami, abi mi nang babasketball itatang, kiba't ming sinimbang abak, may kaming lalaki, tiyuna kaya basketball court, tabi may tatang, kaya ba taka-tennis kepa, mayroong tennis, kimbali, tingkeng pimpong table, mamiyalong kami, kaya may kakapatid, tingkeng chess, tangkay, may panganchopa, at ini pong makanya na gagawan kayong pamilya, ayaw mo pampalibang, ayaw mo baka ma-enhance o kaya ma-developing kaya kang athletic abilities, so itang kaya kang siguro passion kang games, it builds relationships.
Nung ating metong ata, lalalam yung relasyon kang tatang, kang ima, kareng kapatad. Iya mo kabut makantang bana mo mamiyalong kay maglibang. Pero milalapit ka lo king metong at metong. Kaya pong misan, ating kong benedisyon bale, kaya rin ni tareta palang aliw ang mga to ka rin, may kakapatad la. Kaya blessing bale, nitang metong karela, ding may kakapatad at yun aking ketwan mo naman, may kwahula. O naklapapala, makanya mo naman siguro, once in a while, potang mikit-ikit na, sige, magkwahula. Magkana mo naman, 5 pesos. Eh, nang mawala yung pera mo, nung may sakit ang kapatad mo, di kayo mong maglibang. Kasi mo, itapang may nyabot. Gasusano pa rin taking pagmerienda. Tapong makanining kay, even makanyan, when you play together, kayo mo sasanting pakirandam, king kakatang health, it builds relationships. Diyan po makabanggit, king ebanghelyo yan, maniwala ko, dining banala pamilya, may libang la naman, itang they spend time together with each other. Itamong maglakbe lang papunta Jerusalem. Kahit po pamaglakbe mo, ismetong yung masaya. Kahit kulitan, may pangancho, o kaya ba't potang mag-stop over ka pa mo, kaya katama po ngayon yung pananin, kasda mo, kaya tameto nga lugar, magpulahin la paring anak, mamiyalong la pa. So, agyang yung makabanggit kayo ni, at para ka na ako, eran namang concern din ibang elistate, at para ka nila siguro, masyadong importante yung makanta. Pero, agyang yung banala, pamilya king Nazareth, I do believe, may libang la, make up time la to spend with one another, with each other, para enjoy in company ng balang metong. Ating kadwa po, kadwang buri ko po nga kakit kayong pamilya, tang they work together. Ano po tang ating okasyon, itatang nanong ang pamukpukan, ima nanong ang taluluto na kayong kusina, o kaya naman ding anak, nung nanong lilinisan da kayong palipaligid, nung detang malati adila pamagobra pero potang maragun nila sa usap king obra, how beautiful etang dakita laking dapat gawan alang nino man mi babayatnan ing balang metong susopaning metong at metong alang senyoran pong senyor senyorito pong senyor everybody pantuning lugar isarina bang makasaw. At kini pong ebanghelyo, again, makabanggit ito. Pero, diyan mo naman kahit just read between the lines. Anti mo yun, mag-pilgrimage la. Siyempre, sadya na panin tatang yung karelang gamit nung makakarwahi la. O, San Jose, Indong Birhen Maria, magsadya pang merienda. Siyempre, pamanganda, wala pa namang stopover kanita. At Jesus, balo nung abi na noring kamag-anak na kasi abi-abi laking kamag-anak, may kakaluguran, may pilgrimage sila. Pota, retang maragul ka rin, sasawap na laking pamagsadya kaniti. So, ito pong the beauty of working together as a family. Itang mabiyasa kang pakintinding balang metong, aliwa mo yung sarili. Ang po pang, may bubuklat na kami, mamasmas na kamata, kitang nagyumong gawan para makasawa kayong pamilya. At an early age, itang makantang concern, madidevelop na. Working together. Kasanting na pong eksena. Actually po, mahilig tang papapicture, kanyang-kanyang tapan Pero ako buri ko itang alang kanano-nano, picturean mi mamo habang maglinis siya. Itatang mo habang mamukpok yung nanamang iteng anak mo habang magobrada, alang magpicture makanyo Pero para ka na ako po, uining pamilya, patangakit me kini abi-abi laging pamagobra. Ating katlo po, buri ko namang eksena kimba ng pamilya, potang abi-abi lang mamangan. Nagyang keng baryo, kaya po, pahuli ko keng baryo, kita mong luwal na ning kusina, kadla mamangan, makatas siya pabitising metong makanya, no? Kibat tingi ma, susubanan na pa itang malati, itang makanya, ikuya, kasama daraki na yung pamangan, kitang kasiping na, something pong makanyan, itang aliwa mo yung asbok mo yung pakanan mo,
Nune, pakibat choming metong nung alayang gana rigo. Naninitang masiba. Siyempre, sumagana yung mga, badi mas masanteng. Pero kitang makatang pamisulu-sulu, kare mo naman lalalam, ing pamangilala at paulaga king metong at metong. Dempong Hudyo, mahilig lang makantang salu-salo. Actually po, yung karelang seremonya, bangga na kanding kaligtasan from Egypt, metong yung pamisulu-sulu. They call it the Passover meal. Kanya ini, kubado nung gagawa nyo panggang ini, itang abe-abe mamangan. Kasi ngayon po mena, di ba, itong mag-obray hanggang kapitangan beng, nung tatang yaman, nung ima, makanya niya naman. Pero you can always find time para at least once in a while, abe-abe kong mamangan pa si bayo. Ating ing pantawli po, itang praying together. Praying together as a family. Ay, anak pong kaburi, potang tsoka kem pilgrim sites, kaya batabe doreng lati-lati, kaya batabe doon titirik kandila. Nyapin po may kanya na sinabi ko, mga bitampang tirik kandila kaya niya. Kasi buri ko pang kakakit mo naman, pamilya, harap ng banal na larawan, mga dilangan, makaduko. Bala mo, pailalam kay ngupayan ng apang Ginoo. Paisaw ka rin kakampiking banwa ding santo at santa. Itang the beauty, how romantic, how great itang makandang picture ng pamilya, mga dila. At laban niya po yung apang Ginoo. Kaya yearly ka ugali da ng mag-pilgrimage sila. King banal na pamilya, Yosempoy Maria, nung ating lang reko king karelang pamiyabe-yabe, ken pamilya, yapin yung pamanalangin. Itang makantang as a family, as a big family po, tang abero rin kamag-anak da, ing pamangadi. No wonder nga pong Ginoo po, mapangadi, prayerful. Mga diyang yandili, mga diyang abe da rin tao king sinagoga, at dikwane kareng alagad na, ing pamangadi nga abe-yabe, king Eucharistia. Ing banalamisa po ngayon ing ginuyang menatag, baka nita, eta mo kanya-kanyang pangadi, na ni abe-abetang mangadi as a big family. Anya, iyan mo naman po sana king pamilya. Pero karetang personal prayers you, na sana i-develop you. Yang na naman diyang magmaneo ka, ikandili kayong opisina, na naman gagawan mo habang didikilan mo yung obra mo, you can always say a little prayer. You can always feel God's presence. At nga napin, in the silence of your heart, you can always commune to God, our Creator, to our Lord, amiging metong kaya katamo. At siyempre, potang may asawa kayo, po ba nung awgal yan yung praying together as a couple? Balok mga di kayo potang kayong makanyan, sisimba kayo. Pero individual prayers. Pota po, abang tsukorap isamba na, mga di kayo, pinipanga din na naman yung mister, Ginoo ko po Diyos, kapila niya po palitan ng asawa ko. Pota makanyan yung pangadina. Imisis naman yung pangadina, karakal da puring may glolo ka na ako, to inipin binyayo ka na ako. Botang kayo pumasanting, tiyantala ng kong gamat may asawa, and you pray together. Pwede kong magrosaryo. Daka na formulated prayers, Catholic prayers, o rin gagawan da rin kapatid ng Protestante, spontaneous prayer. Ay, talakasan may, abang tatalan may gamat yung asawa mo, Ginoo, pangadi kayo po yung asawa ko, sana po pa natin yung malusog, masikan. Makanya, o pangadimya naman, sana po bendisyonan mo yung asawa ko, makanya, no kanya man munta. At po tapong ating kong pamilya, diyang malatiya pa yung baby yu, tala lang kong gamat mi asawa, ikong pengari, titunggalan niya gamat yung baby yu, agyang kaya tapang makantang edad, pwede na akong mga di as a family. Nung maglegit tatang, pangadi kaya po, hilapit kaya po kaya kayo ng anak kong, salamat po kayong pangabait na, pamilya na kami, sana po dagod lang malakas, mayap, matino.
Nung bisa ka man niya, special, gawa niya pong presidente ng Pilipinas ngayon. Tapoy, tinga niya rin nyo eh. Oh, ini pong makanyan, family prayer. In family prayer, at maniwala ko po, makanyan yung pamilya king Nazareth. They learn to pray together. At ay mo together. Ano ne, abi-abi makyabe king community, the bigger family of God. At itamo naman makanyan, king paman yung bata mo, we pray together as a big family. Now, yun po, so we need itang mabasa family to play together. By the way po, nyapin po burin, pag kaya may pong ayayusin ng garden kasi alam pasyalang kete Mexico alis kini nung magpula-pula ilamo din pamilya, maglatagla namang kini. Ka-importanting banding. Tapong banding. And itang working together, in eating together, and most of all, praying together as a family and with the bigger family of God in the Holy Eucharist. Amen. Ini po ipasag tayong katang kasalpantayang at ang sumabi, sasalpantay ko king Diyos, dinalang king Banuatiato, hanggang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mibay ka Santa Mariang Birhen, dinasala ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, metet mikutkut, tinipay ka ring mete, king kadungal do sinabiyang mebye, pipay ta siya banwa makalukluk, wana ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pong menga mate. Salpantay ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, kaniting kapiesta ng Sagrada Pamilya, manalangin tamo para ka rin kaya katang pamilya, para ka rin kaya nakan at makatuwa. At nga tamong sumabit manalangin, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding anggang kayanakan king yato, kamtanda ing sablang pamangan, lingap at lugod a kailangan da, manalangin ta king Ginoo. Banding magbabayin tao at magdadalaga, asog puray ing karelang duda at kabiguan, manalangin ta king Ginoo. Banding pengari, akwarong aintindihan ding kayanakan, at ila naman, intindihan do ring karelang pengari, manalangin ta king Ginoo. Banding ustuna edad, manatili lang anak a puso, at mag-umpisang mibiyebye king milabas, manalangin ta king Ginoo. Banding masulong na edad, eratakman ing pamagdili-dili at milako kapanaligan, malingap lasanang mitmong kagalangan at lugod, manalangin ta king Ginoo. Ban itangan, mika agyutamong mibiyebye payapa, kaya bening metong at metong, kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamo, king lugod, manalangin ta king Ginoo. Adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ipa, galabian ang aminin kaya kang pamilya. Sapan mo kaming may biyebi, anting kaya kang anak, king meto nga kasalpantayanan, meto nga kapanaligan, meto nga lugod. Ngini kapilan paman. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Ginoo, tanggapan may sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing birhenay duling Diyos, at ing esposo ng Yose. Pisan metungan mo sana rin kay kaming pamilya, king kapayapan at lugod, nitiyadon mi king lagyuna na mga Jesus sa ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa, Diyos kingalangangan lubos maipaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Kingaldo iti, kakatman mong tulaning puso mi, ngayon nga kikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngayon mayakit siyang anting metong ke kami. Kristo yung anak mo bayo peng sablang panahon, dapat ngayon mibay siya king panahon. Di natangyaban yangat ing sablang bagay king kayang sarili. Ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan na nilangan. At tayran ing ketawan ibat king pangawalya na king kekang kayarian. Hulinita kaberi sablang koro ring anghel karing banua. Daralit mi ing kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayoy yami daw kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka. Pirasan e binyene karing kayong disipulo nga natanggapan niyo iti kong anat kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulo nga nam, tanggapan niyo iti ko nga minam ko kaniti. Iti yung kalis yung kana akong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubuo para kaya kayo, para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ini kaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansa ng misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu,
ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pare. Kanakan mula naman, ding kapatid ming Pepay Nawan at maninayang sibling miye, ding sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyan ang angga. Ban kaya biyan ng Maria, imbirhendo ning Diyos, kambiyan ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Ngayon naman ang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ting mga kapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Cordero ng Diyos, aming anak ko,
Ngayong malugod at maganakatamang Ginoong Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat yung kasming amana mo, kumayab na ako. Paganaka po, panayan tayo po ing senyas na kikatamo ning asherets, bayo tama puntik do karing kikatang luklukan, at magpila papunta king pare OMDC. Paalala lang po, hintayin po natin ang hudyat sa atin ng mga asherets bago po tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komunyon. Nakalpong salamat.
Manalangin tamo. Alanganggang ipa, pag nasanming mi biyebye, antiri Jesus, Maria Tose, king kapayapan kayabe mo, at ning metong, iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaligan ng biye. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok ko pa po sa guli para karing maulagang announcements. Munong dili po, king Aldo pong iti, karing niya may buklat, ing Jubilee Year of Hope, at ing arsaysan opening niti, maganap ya karin po king Cathedral Pota. 4 o'clock p.m. pamitipon king MGCS Chapel, kambi na po ning banal ng larawan Santo Cristo del Perdon y Caridad, yatadya king Metropolitan Cathedral, manatili ya karin kaya kabaning Jubilee Year. At panimuna na po ng Arsobispo iting selebrasyon yapundong. Orin po rin pilgrim churches, pwede tapong mamasyal at ing papa babasa ning kayang kaisipan uling kimpanahon po nga iti dakalareng miminalo, paisiralo, king na namang kasakitan, problema, pagdalanan din tao. Nyama kanya na ini po yung gawa na kaniting 2025 yung maging Pilgrim's Hope. Ingeta masisiralo, panatilyan ng pag-asa. At rin po rin pisamba na pwede tang bisitan, king kakatang Archdiocese, mumunandiling Metropolitan Cathedral of San Fernando, king San Fernando, Archdiocese Shrine of Apong Mapamakalulo, karin po king Angeles City, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, ing Santa Ana Parish, kaya po siping tamo, San Luis Gonzaga Parish, siping tayo naman po San Luis, San Nicolas de Tolentino Parish, king Macabebe, Balen Macabebe, Santo Tomas Apostol Parish, Santo Tomas Pampanga, ing Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, king pong Cabetican Bacolor, at ing Tauling Santa Rita de Casia Parish, Santa Rita, Pampanga. At kaya naman pong December 31, bilang pasalubong king New Year, 7 o'clock p.m. po, magumpisa yung Oras Santa, panimunan da rin kaya katang EMDC, ang po rin honorarius, ang po pa rin apostolado. Kaya ba't po 8:30 p.m. yung misang salubong king Bayong Banwa. Kaya pong January 1st, kaya pong Merkulis, ding misa tamo parokya, alas 7 ning abak, 8:30 ning abak, ang po pa pong alas 10. Ala na pong misang gat panapon. Nung eko pa may kasimba kanita, yung papagmisang ko po yung kanako sa Kristan para karetang makasimba. Okay, Jonathan. So, reta mo po rin misa tamo keng January 1st, 7 o'clock in the morning, 8:30 and pong 10 in the morning. Okay? At alakad na po para king tauling bendisyon. At ang ginuman natilya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipain tutu, ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kay katang kapag masusyan, umetaning luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. At Maya, po oras kaya kaingan, Merry Christmas Pasibayo. Enjoy your family.